Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu wa Mungu ni kwigenekerezo rya 28 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turareba iri kubera mu buraruko ndetse no mu bumanuka aho bitangazwa ndetse binemezwa ko imyiteguro ikomeye y'imirwanire imbanyije. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutambo wikurikiranira hafi ugiye kutubwira ndetse no kuduhido nijo ko biriko biragenda vyibonekeza. Mutama wiwe neza? Yego mwonge kwirwa neza. Yego Mutama, tugiye kugaruka ku makuru akomeye akomeje kugenda agaragara y'imyiteguro ikomeye y'imirwano bijyanye n'ibikomeje kugenda biboneka muri Uvira, Walikale, Minembwe n'ahandi hatandukanye. Muri amakuru turaza kwinjira mu bice bitandukanye bya teritwari ya Uvira, turebe ibiri kugenda bihabera. Turajya Ifizi, tujya Mwenga, Shabandu, Warungu, Kabare, Karehe, Ijwi, turebe ibiri kugenda biba. Turaza kandi no kurabira hamwe ibijyanye na coalition militaire ya FARDC na FDNB. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na contre offensive mu bihe bice ni imisozi itandukanye ya Sud Kivu, by'umwihariko imisozi hanini na Nzibira. Ni mujye kandi muri zone demilitarize kuri ubu hongeye kugaragara imyiteguro ikomeye bigaragaza ko nyuma y'isubikwa ry'imirwano muri izi zone rwaba rugiye kongera kwambikana ku giti gira intangere. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na materiel militaire ziri kujyanwa mu bihe bice. Ni imisozi itandukanye yiganjemo Walikale ariko nanone utibagiye Uvira. Turaza kandi banywanyi kubabwira ibijyanye na negociation de CCRFI yamaze guterwa umugongo, bikaba rero bihura nuko M23 ikomeje kujyana ibirwanisho biremereye muri teritwari ya Walikale ndetse na Rubero, bigaragaza ndasubirwa ko ari imyiteguro y'urugamba rukomeye rugiye kuba. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na reprise strategique biri kugaragara mu bihe bice. Ni imisozi itandukanye yiganjemo ndetse na Warungu. Turaza rero kubabwira operation offensive mu bice byegereye Uvira, aho umutamaze kutubwira uburyo FARDC yakoze iki. Operation Simusiga, operation Karabutaka mu bice bitandukanye. Turaza rero kandi banywanyi kurabira hamwe ibikomeje kugenda byigaragaza bijyanye na conflit asymetrique, imirwanire kuba hagati y'ingabo, bikaba ibi byatumye ubuzima busa naho buhagarara muri bimwe mu bice bitandukanye. Bamwe kuri ubu ntibari kubasha gukomeza gukora nk'uko byari bisanzwe bitewe n'ibiriko biragenda vyibonekeza. Turaza kandi no kubabwira ibikomeje kugenda bitegurwa mu bice byo muri Minembwe, aho M23 natwirwanaho bakoze iki. Bakoze ibikorwa byo mu buryo budasubirwaho cyane cyane, aho uri kuvuga yuko habayeho gusakirana ku mpande zose, ariko nanone byakozwe mu buryo bwa kinyamwuga cyane cyane ku ruhande rw'umutwe neza turambwe uburyo batatsemo bakaza nanone guhangana n'uno mutwe mu buryo batari biteguye. Turaza rero kandi kubabwira théâtre des opérations mu buryo bwiramvuye, turebe ibikorwa biri kubera kuri zone guerre, turebe ibiriko biragenda bitangazwa bijyanye na groupe armée ziri kugenda zirungikwa, harimo RT Special Force yamaze kuzanwa mu bice byegereye Uvira. Tayari bamwe bakomeje kugenda bavuga ko iyi ariyo myiteguro ya nyuma mwavugwa mu bubanyi n'amakungu. Turaza kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda bitangazwa, aho kuri ubu ngubu amakuru atugeze agaragaza ko ubutumwa umutwe udasanzwe w'ingabo za MONUSCO uri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo wamaze kubona umugaba mukuru w'ingabo. Turaza kubabwira ibiri kugenda bivugwa kuri FIB cyase Force Intervention Brigade yamaze kubona umuyobozi mushya ugomba kuyirongora. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiri kuvugwa kuri Kisekedi ndetse na Donald Trump, aho Kisekedi yifuje ko bahura mu ibanga rikomeye, ariko bikavuga ko Donald Trump atigeze abyishimira ndetse anabikunda, ibyatumye atabyemera. Turaza kuzinjiramo turebe byinshi kubiri kugenda bivugwa kuri iyi ngingo. Banywanyi ni muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru arabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Horo turi buze no kwibanda cyane kubiri kubera ku mirongo imbere y'urugamba
rugamba cyane cyane muri Warikare, Uvira ndetse n'ahandi hatandukanye. Kuri uwo dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha Mutama. Amakuru tuyaherehe hano munyamakuru mfasha aya makuru tuyahere mu misozi y'Warikare. Yego tangira utubwire Warikare byifashe gute Mutama? Warikare ivumbi ryongeye gutumuka kandi Warikare ibintu byongeye gukomera cyane. Yego tubwire. Iyi ni Warikare, nakubwiza ukuri yuko intare zasarambwe bayitumbereye cyangwa se bayishaka mu buryo budasubirwaho kandi bugaragara. Yego. Ni uburyo budasubirwaho kandi bayishakamo, aho nakubwiza ukuri yuko mu mitandukanye ya hano muri Warikare. Yego. Hongeye kuba imirwano ikomeye nyuma y'uko n'ubundi ibice byose bitangatanze isantere ya Warikare, by'umwihariko imisozi ahitwa Nyamiyanda, Wenga, Mutongo, Ngora, Taweza, Mitusenge, Tenderukara, Mutakato ya mbere na Mutakato ya kabiri no mu misozi ya Bunesa. Yego. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko hari igitero cyagabwe n'intare zasarambwe cyaturutse ahitwa Buringa ndetse na Bukombo, ariko kikaza gusubizwa inyuma n'igisirikare cya FDN mbere cy'igisirikare cy'u Burundi. Icyo gitero cyagabwe ryari Mutama? Ni igitero cyagabwe mu masaha ya mu gitondo cya kare saa 11, ariko navugana aya makuru ntabwo twese tuyabwira abakunzi bacu, reka tubanza duporopoze kandi tumenye niba ibintu ari byo, tubanza dutohoze tumenye niba ibintu ari byo. Yego. Ngerageza kwibariza abari hafi ku mirongo ku rugamba bambwira neza yuko koko imirwano yaje kuba ndetse kandi imirwano ikaza gusiga igisirikare cy'u Burundi cyinjiye mu misozi yegereye Wenga. Yego. Hafi y'umuhanda w'International 5 werekeza neza cyane hafi y'isantere ya Warikare. Yego. Ibi byose igisirikare cy'u Burundi kiri kubikora mu rwego rwo guhagarara ku mbaraga zabo ndetse kandi no guhagarara ku gaciro kabo mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ko bashoboye kandi bashobotse bitandukanye n'ibyakomeje kugenda bivugwa n'abantu benshi batandukanye. Yego. Rero abanyamakuru nakubwiza ukuri ko byakomeye cyane ndetse kandi byabaye ihurizo ku rwego rudasanzwe. Yego. Nyuma y'uko ibintu byahinduye isura, nyuma y'uko n'ubundi igisirikare cya FARDC cyatangiye kohereza abasirikare mu misozi yegereye Birobiro no mu misozi Bobolo. Yego. Imisozi yegereye Osokari n'imisozi yegereye ahitwa Rugu, intare zasarambwe ziravuga ziti noneho ya misozi twari turinze y'ahitwa za Karembe n'imisozi yegereye za Marimo na za Peti, kuyirinda cyangwa kuyihagararamo nta kintu biri buze gutanga ku ruhande rwacu, ahubwo turaza gukubitwa bikomeye cyane. Yego. Nicyo cyatumye uruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe abasirikare bari bafite Nyenzira, abasirikare bari bafite mu misozi ahitwa za Buringa bagerageje kubazamura bataka imisozi ya Mubanda ndetse na Namiyanda. Yego. Ariko baza gusubizwa inyuma bikomeye n'iki gisirikare cy'u Burundi, nyuma y'uko muri iki gisirikare cy'u Burundi cyari cyamaze kumenya amakuru y'uko igisirikare cya FARDC cyiteguye guhangana bikomeye cyane n'uyu mutwe. Yego. Yego, reka dukomeze n'ubundi amakuru duhite tujya kuri gutangazwa kuri Donald Trump ndetse na Perezida Son Excellence Tshisekedi kubirebana n'ibiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero hari amakuru mashya tugezeho. Ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanze ubusabe bwa Perezida Tshisekedi Chilombo wamusabye guhura nawe mu buryo bw'ibanga. No mubonano Tshisekedi yasabye mugenzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo bari mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ya 80 yabereye i New York, ari icyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye. Nkuko aya makuru yashyizwe hanze n'umuntu wa hafi ya Tshisekedi ariko utashatse ko amazina ye atangazwa, yagize ati umukuru w'igihugu cya Amerika Donald Trump yanze guhura mu buryo bw'ibanga na Tshisekedi mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye. Yakomeje ati Perezida Tshisekedi yamusabye guhura nawe nyuma y'iriya nama rusange y'umuryango w'abibumbye ya 80 yateranye hagati muri indwi turiko turasozera, nabyo Trump arabyanga. Igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo Tshisekedi abereye umukuru w'igihugu kuva mu mwaka wa 2019 cyakomeje kugarangwamo intambara z'urudaca, aho ingabo ze zihanganye bikomeye n'umutwe wa M23 ndetse natwirwanaho mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uyu mutwe wamaze kwigarura ibice byinshi mu buri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, bikaba rero ari ibintu biri kugenda bifata indi ntera kuva Trump yagera ku ngoma
akunze kugaragaza ubushake bwe mu kurangiza intambara ibera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero yigeze guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo babashe kuba barangiza ibibazo bihari. Ntibizwi icyo Kisekedi yashakaga kuganira cyane na Trump, ariko biragaragara ko atari kubura kumubwira ibijyanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Mutama rero ngaho nguko wakomeza no kuzindi ngingo ukatujyana ku zindi axe ukatubwira uko bihagaze. Mutama uratwumva? Mutama uratwumva? Ku murongo wa telefoni turumva bitari kudushobokera ko dukomeza kumva Mutama wacu uriko uratuyagira. Reka tumwakire. Mutama uratwumva? Yego ndabumva neza amyeba. Yego twari tumaze kugaruka ku kuba Kisekedi bitakunze ko ahura na Donald Trump. Turagira ngo rero ukomeze n'andi makuru tujyane ku yindi axe tubwire n'ibindi bizibonekeza. Bwana munyamakuru, ati urugamba ngira ngo twongere kugarukaho, ndashaka ko tujya mu misozi yegereye Nzibira. Yego. Imisozi ya Nzibira nyuma yuko ku munsi w'ejo igabweho ibitero simusiganetse kandi ibitero karabutaka n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Yego. Tugana imisozi ya Nzibira yose itandukanye. Yego. Biravugwa yuko uruhande rw'intare zasarambwe imisozi yegereye Kigoma, Mwanza, Kahama, Tabora, Mbarara, imisozi iri hafi na n'iriya bice bigana hafi kilometero bikeya usatira hariya za Mbarara. Yego. Bari mu gihugu cya Uganda. Yego. Biravugwa yuko iyi misozi igisirikare cy'imitwe neza zasarambwe bamaze koherezamo abasirikare benshi, ariko nanone bikavugwa yuko hari ubwoba bukomeye ku ruhande rwa FARDC nyuma yuko ku munsi w'ejo bagabye ibitero bagamije gutwika ahantu hakonje ibirindiro by'intare zasarambwe mu misozi yegereye Nzibira hafi ya za Kindo. Yego. Bikavugwa uruhande rw'igisirikare cya FARDC nyuma yuko bananiwe kugera ku ntego yabo, bivugwa yuko bari kuvuga ko ngo uyu mutwe ushobora kuva muri bice bya Nzibira uzamuka muri ya misozi ya za Kisangani ugana hariya mu misozi yegereye ahitwa Isiro ndetse n'imisozi yegereye Buyende n'ahandi hatandukanye. Bikanagaragara yuko kandi uyu mutwe wamaze gutegura ibi bitero simusiga, ibitero karabutaka byo kwataka ikibuga cy'indege cya Kisangani nyuma yuko n'umutwe utangaje amakuru yuko ushaka gufata ikibuga cy'indege cya Kisangani. Niyo mpamvu bwana munyamakuru biri kuvugwa ndetse kandi biri kwemezwa yuko ibitero n'ubundi by'indege z'intambara ziri mu bwoko bwa H4 ndetse kandi na Sukhoi 25 zigomba guhaguruka mu gihugu cy'u Burundi ngo zitagomba guhagarara na gatoya nyuma yuko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bikomera, bigaragara yuko bikomeje kuba ihurizo kuko agasozi ka Nzibira ni agasozi kari strategique cyane ku ruhande rw'iki gisirikare cy'imitwe neza zasarambwe kandi kakaba ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ukurikije uburyo ibintu bimeze kandi ukurikije uburyo iyi mapu ya hano muri Nzibira cyane cyane ngiye bitewe n'uko matekereje ntekereje n'igihe meruka kwatemberera. Yego. Ubwo ndi mu bantu ba mbere bageze muri ya misozi ya Zailega, ndi mu bantu ba mbere bageze muri ya misozi ya za Budodo. Yego. Ndi mu bantu ba mbere bageze Kabugi, ndi mu bantu ba mbere bageze ahitwa Matare. Ibi bice rero 23 nyuma yuko ihashyikije abasirikare biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko aha hantu hari abatasi benshi b'abahoze gato abasirikare b'abarundi ndetse kandi bikavuga yuko mu gihe n'ubundi 23 imaze igihe gito yifashe ibi bice bigoye cyane kuba yakwizera yuko ibi bice bifite neza 100% kuko yaba ari ku ruhande rwa FARDC ndetse kandi byano ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo barahareba nk'ahantu hafite ikibazo gikomeye cyane ngo mu intare zasarambwe zaba zikomeje kwafata, byaba ari ikibazo gikomeye kuko n'ubu nyuma yuko n'ubundi FARDC igabye ibitero muri biba bice byatumye intare zasarambwe azongera abasirikare mu misozi yegereye Kashongerwe ndetse n'ahitwa Warungu mu misozi yegereye ahitwa Nduba. Bikavuga yuko rero ubu tayari gahunda bafite ariyo kwerekeza mu byerekezo bya Rubimbi no mu byerekezo bigana za Muceni ugana neza cyane mu misozi yegereye Nyangezi. Birumvikana yuko rero ibice byose bya Uvira ndetse kandi banasatira imisozi yegereye hariya muri Sud Kivu aho igisirikare cya FARDC n'ubundi cyakomeje kugenda gisa naho cyohereza abasirikare mu buryo budasanzwe kandi budashoboka, ariko bikavuga yuko nubwo bari kohereza abasirikare muri bice byegereye za Remera ndetse na za Mushereza. Yego. Bikavuga yuko imisozi ya Kingwengo ndetse kandi imisozi ya Kiriba na Runingo hafi hariya mu misozi ya Uvira n'ubundi FARDC nayo yamaze kohereza abasirikare benshi kandi ngo biteguye koherezwa mu misozi ya Kapanga. Bikanavuga yuko kandi
imisozi ya Kapanga, Kitopo na Nemba gutekerezwa yuko iri bwoherezwemo abakomando b'abarundi n'abasirikare ba FARDC. Reka dukomeza amakuru yacu mbere kuri buze n'ubundi kutujyana ku yindi aksi. Tubanze tubwira abadukurikiye ko umutwe udasanzwe w'ingabo za MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabonye umuyobozi mushya. Aho amakuru ari kutugera avuga ko ingabo zo mu mutwe udasanzwe z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FIB cyangwa izi ni force rero zishinzwe gutabaraho rukomeye Intervention Brigade yahawe umuyobozi mushya wahawe izi nshingano n'uwitwa Major General Musangura kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 26 kwezi kw'icyenda 2025 nibwo amakuru yashyizwe hanze. Uyu musirikare umukuru agaragaza ko ari umunyatanzania yanagiranye ikiganiro n'itangazamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aribwira ko aje muri iki gihugu muri misiyo yo gushakira abanyekongo amahoro n'umutekano, aho yagize ati Komanda mushya bivuze ingufu nshya, ninjiye mu butumwa bushya kandi niteguye gukora inshingano zanjye nkuko bikwiye. Yakomeje agira ati mu nshingano dufite zirimo kurinda abaturage no gukora turimo mu nshingano dufite harimo kurinda abaturage no gukora ubushake bw'ibyo dushinzwe dukorana n'ingabo zose za MONUSCO na FIB ari nayo nyoboye. Yavuze kandi ko bazahangana n'imitwe yitwaje intwaro irwanya abaturage. Ati ikindi cy'ingenzi ni uguhangana n'inyeshyamba tukagabanya ingufu zabo zo kurwana kugira ngo bareke abaturage bakomeze imirimo yabo ya buri munsi. Yavuze kandi ko kurinda abaturage ibikorwa by'ingabo bidakorwa n'ingabo gusa ahubwo cyangwa se gukoresha umutwe w'imbunda, ndetse avuga ko hakenewe ubufatanye hagati y'ingabo n'abaturage mu rwego rwo kugira ngo barusheho kubarinda. Hejuru y'ibyo yatangaje ko hakenewe n'itangazamakuru rizajya ritangariza rubanda akazi bakora, kuko ngo hari byinshi bakora ariko ugasanga amakuru ntiyageze ku baturage, bityo ngo ugasanga abaturage batekereza ko nta kazi bakora. Soje avuga ko itangazamakuru bifasha mu kugaragariza abaturage ibikorwa bakorera rubanda. Mutama rero ngayo nguko wakomezwa tujyana ku zindi axe ukatubwira ibiri ko biragenda biba. Nuvango ku zindi aksi z'urugamba bwana munyamakuru, ahangaha ndagira ngo twibande cyane mu misozi. Yego, ni imisozi ya Uvira. Nakubwiza ukuri ko icyitwa ibikorwa bya nabi bikomeje kuzana abasirikare b'abarundi bari kuvuga yuko batari buze kubyihanganira, hagomba guhagarara imikoranire hagati ya wazalendo ndetse kandi n'abarundi. yego, ni abarundi bamaze gutegeka igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutanga amasomo agera ku mezi 6 bari gutrainingwa bahabwa uburyo urugamba ruhagaze, imyitwarire, intego bafite n'igihe barashaka iki, barashaka kugera kuki. Ariko ibi byose bikagaragara yuko bikoranye, kuko bivuga kandi bizwe yuko igikubiye mu cyitwa wazalendo abantu benshi usanga yuko ari abantu batigeze biga, ni abantu b'abaturage bagiye batoragura mu biturage bagahereza imbunda bakamutoza kurasa bakamugisha bikeya mu byo kwifashisha ku mirongo y'umuriro rugamba. Bikavuga yuko rero n'izi training ziri gutegurwa ku ruhande rw'aba wazalendo nta kintu gishobora gutanga, kuko nk'ubu ngubu nta munsi n'umwe udashobora kumva umuturage wishwe. Bijyana n'uko kandi igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi ku bufatanye bukomeye n'igisirikare cya FARDC mu misozi ya hano za Kazinzira, Kawezi, Kiko ndetse kandi n'imisozi yegereye za Mutemo n'imisozi yindi itandukanye yegereye za Kigongo, aha hose hari gusakwasakwa abaturage bakeka yuko ngo bashobora kuba bafitanye isano rya hafi n'icyama cya 23 cyangwa intare zasarambwe, inyuma y'uko n'ubundi igisirikare cya FARDC kiri kuvuga yuko ngo mu gihe hadakoreshejwe uburyo bw'ubutasi uyu mujyi wa Uvira ushobora kuba wafatwa mu gihe gitoya mu buryo butunguranye. Ubutasi habari inshingano buri gukora bitandukanye n'ibyari bisanzwe biba Mutama. Nuko mu kijyanye n'ubutasi buri gukorwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC biravuga yuko abantu bashyashya bazamwe bari gukora ibikorwa by'ubutasi bwa munyamakuru, ariko nanone nuko ubutasi bwamaze kumenywa yuko bwabaye abantu bose bamaze kumenya ubwo butasi. Ni ukuvuga ngo ntabwo buba bukitwa ubutasi, ni ukuvuga ngo niba ubwo butasi izo mpinduka zahageze, kuko nk'ubu ngubu turi kuvuga muri kunyumva kandi n'undi wenda ari kunyumva cyangwa ari buze kunyumva. Yego, ubwo butasi
bwazanywe n'igisirikare cya FARDC ndemeza nashidikanye yuko nta kintu biri buze guhindura ku mirongo ndende ku rugamba. Yego. Ndemeza nashidikanye yuko bushobora guhindura wenda ikintu ku mirongo ndende ku rugamba, ariko navuga yuko ibintu biri gukorwa mu buryo navuga yuko bitewe na pressure igisirikare cya FARDC gifite, ariko navuga yuko baramutse bagende ku mabwiriza n'amategeko bahabwa n'igisirikare cy'u Burundi ntibazashobora kuba hagira igihinduka, uretse ko bigaragara yuko ibintu bigoranye cyane guhuza igisirikare cya FARDC wazarena n'igisirikare cy'u Burundi. Urabona yuko hakirimo gape ngari cyane kandi igaragara yuko igisirikare kiri kugaragaza ingufu cyane urebeye mu ndorerwamo y'urugamba uburyo ruhagaze hano mu misozi ya Sud Kivu ndetse n'ahandi hatandukanye. Uvuga yuko ibi byakozwe n'ubundi nyuma y'uko igisirikare cya FARDC cyatangiye inzira zo kwerekeza ariko za Munzanza ndetse no mu misozi yegereye za Mahira na Kirundi mu cyerekezo bigana hariya muri Fizi utibagiye Mukanga n'ahitwa Kananda. Yego. Kuri ubu ku bijyanye n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara muri ibyo bice bitandukanye n'uko mu minsi ishize byari byifashe, ni ibihe Mutama? Ni nk'ibiki bindi biri kugenda bigaragaza ko hari amakuru yaba hari ko ibyo bice bishobora guhungabana mu mutekano? Ikindi kintu gihari ni imirwano ku munsi w'ejo yiriwe muri iriya misozi yegereye hariya za Mikungu ndetse na za Masanga na za Nyarukungu, muri iriya misozi yegereye za Kizinga, aho operasiyo zagiye zikorwa ariko hanyuma yaho zigahagarara bitewe n'uko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe neza Sarambwe babonye ko FDN ishaka kugabayo ibitero, bikaza kurangira n'ubundi neza Sarambwe mu bice bari barimo yegereye hariya za Kashongerwa mu misozi ya Minembwe abantu basigaye aho gatoya, ariko bikavugwa yuko n'ubundi ku ruhande rwa FDN igisirikare cy'u Burundi ariko igisirikare cya FARDC n'ubundi bakomeje operasiyo zo kohereza abasirikare mu misozi yegereye za Kunda ndetse n'ahitwa za Tambwe hariya mu misozi igana hariya za hariya za Mwana ndetse utibagiwe hariya mu misozi ahitwa ku musozi w'umugabo wiswe ngo ni Murozi, hari hafi cyane mu byerekezo bigana Mutangara n'ubundi igisirikare cy'u Burundi FDN n'igisirikare cya FARDC n'abahigo special force muri rusange bakomeje kuzanwa. Aho ngaha gahunda ari ugutanga imisozi yose n'imirimo kugira ngo n'uburyo twagomba ibitero ku bice byose birimo kubirindiro ku ruhande rw'indazasambwe muri Yego Mutama, nyemerera tujye kuri page ikomeye n'ubundi tujye mu majyaruguru tubabwire biri kugaragara mu buraruko Iwarikare. Urugamba rukomeye rwakaze kuva mu gitondo cya kare, ari kumvikanamo za misiri. Ubwo turagaruka n'ubundi utujyana n'ahandi, nawe ugende tubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza. Mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kw'igenekerezo rya 26 kwezi kw'icyenda 2025 mu gace ka Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, mu duce twabereyemo imirwano ikaze, ahabaye intambara ikomeye, aho habaye imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba M23. Inkuru zibanze ziravuga ko FARDC yiyemeza gukoresha misile zijyanye n'ibikoresho bya gisirikare byo mu kirere ndetse na za terari mu kugerageza gusenya ibirindiro by'umutwe wa M23 no kubuza abanzi kongera gutera ibice bya Pinga na Mpeti bikaba byibasiwe bikomeye n'iyi mirwano. Amakuru aravuga ko kugeza ubu ibintu bitoroshye, amakuru yo ku mirongo y'urugamba avuga ko ibintu bitoroshye, aravuga ko imirwano yatangiriye mu buryo bukaze mu masaha ya mu gitondo, aho ibitero byibanze bikomeye byibasiye imirongo y'itumanaho n'imiyoboro y'abantu, bikaba rero bizasenye bikomeye ibirindiro bya M23. FARDC yarashe ikoresheje frappe aérienne ndetse n'ibisasu byo mu bwoko bw'imodoka idasanzwe, zikaba ziri kugenda zifashishwa kugira ngo zikore icyo bise point d'appui ibikoresho byabo, bigatuma barushaho gutera mu buryo budasanzwe. Biravuga ko ibingibi byatumye abaturage bamwe na bamwe bava mu byabo. Abatanga bamwe bari muri ibi bice biri kweramo imirwano baravuga ko hagiye haboneka ibyuma bidasanzwe, amajwi yagiye yumvikana mu mihana ituyemo abaturage, ndetse hari n'ibisasu biri kugenda biturika bigatuma abaturage bamwe barushaho kugenda bahunga bava mu byabo. Bibaye mu gihe n'ubundi indi mirwano ikomeye
ikomeje kumvikana mu bice bizegereye Rubero amaze iminsi harungikwa abasirikare benshi, bikavuga ko rero aba basirikare nabo bafite gahunda ikomeye yo kwerekeza Butembe, byatumye FARDC igira umujinya wo kurwana mu buryo budasanzwe. Nguko rero Mutama wakomeza utubwira n'ibindi muri Warikare birenze kuri bitwabashije kumenya. Nuko rero Warikare ukomeje kuzamba nyuma y'uko Warikare ibintu bikomeje kugenda bikomerayo. Yego. Ni ukuvuga ngo ibintu byazambye kandi byahinduye isura ku rwego rudasanzwe mu buryo burenze uko twatekerezaga. Yego. Iyi ni Warikare, nakubwiza ukuri yuko uhereye muri Warikare santire yaho. Yego. Ukareba kuri iriya mihanda rute nationali 3, ukareba muri byerekezo bya Nyasi hari mu majyepfo ya za Busisi, ukareba mu byerekezo bya Kasindi kwa za Musenge hari za Kabamba. Yego. N'ahantu igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishaka nyuma y'uko umutwe wa M23 nawo. Yego. Wagaragaje ubushake kandi n'imbaraga. Mutama sinkumva neza. Ndakumva uri kutubwira? Nayindi kukubwira urugamba ubona yuko ruri gutegurwa kandi no gukorwa bwa kinyamwuga bari gukoresha imbunda ziremereye. Yego. Ibitero bitandukanye by'ubwone biri kugaruka mu masaha n'ibirori bakoresheje ibitwaro byiganjemo drone za CH4. Yego. Ibi rero nakubwiza ukuri ko iri buze gukomera cyane kandi iri buze no kuba ihurizo ukurikije uburyo kibiri gukorwa mu buryo budasanzwe. Yego. Kandi ishusho nyakuri iri kugaragara ku mirongo y'indege ku rugamba, ni urugamba ubona yuko ku ruhande rw'umutwe neza kurambwe ari kuvuga yuko iyi misozi ya za Kiburi, imisozi ya za Karari, imisozi ya za Busurundi, ya misozi itandukanye hafi n'era na za Warikare, by'umwihariko iriya misozi ya Mweso yitegamiye cyane cyitwa ariyo n'ubundi FARDC iri gushaka. Yego. Urabona yuko iyi misozi uruhande rw'umutwe neza kurambwe bari kuvuga bati tudafatiyemo hamwe ngo dukomeze tubarize n'imana ndetse n'abasirikare b'abakomando muri misozi ya za Peti ndetse na Marimo n'ahandi hatandukanye. Yego. Dushobora kwisanga mu kaga gakomeye ndetse kandi akaga gashobora kutubana ihurizo ku rwego rudasanzwe, dore yuko iriya misozi ya Nyasi, Mubanda, imisozi ya Taweza, za Buringa, Mapombo, Kigoma ndetse n'ahitwa Ishuga, Nsindo, Kibuga, Kabonge, Rimangi ni ibice byamaze gushyirwamo FDL ndetse kandi n'abacancuro b'Ababiligi ubona yuko biteguye guhangana bamanuka mu byerekezo bya Miyanga ndetse n'ahitwa Busurundi byegezanya Bitekeri, Kirambo na Busurundi na Birito. Ariko nubwo bari kubitekereza biravuga yuko ari azambara cyane ahitwa za Kashiri mu byerekezo bigana hari za Bunyakiri ahitwa za Mingazi n'ahitwa za Musenyi. Yego. Ibyo ni ibice bihana intera itari iya hafi ndetse kandi itari iya kure na teritwari ya Warikare. Yego. Ariko bifite isano n'urugamba uburyo rushushanyije ku ruhande rw'ineza yatarambwe, kuko uruhande rw'ineza yatarambwe bakusanyije mapu yo gutangatanga iki gisirikare cya FARDC ndetse kandi bibanda mu bice badeployinzemo intwaro ngo kugira ngo bagerageze nibuza kureba ko babamburamo nkeya. Yego. Ubwo ubona bitoroshye n'ubundi FARDC ibice byose byaraza Rukisani n'imisozi ya za Rukoti bagiye biruwe n'ahariya za Matenda na za Mambute na za Mondindi utigeze Kefira n'Ikatonga na Muhuru bamaze kubaka igikuta gikomeye cyane cy'uko uyu mutwe utazabona aho winjira uturuka. Yego. Reka tugigoma naho turebe ari kuwavugwa mbere yuko turi buze gukomeza n'ubundi no mu bindi bice ugenda tubwira umwuko hari. Turababwira ko rero abantu benshi bataye muri yombi mu mukwabo wakorewe mu gace ka Kasika mu rukerera rw'ejo kuwa 4 ku igenekerezo rya 25 kwezi kw'icyenda bikozwe na AFC M23. Ubwo turagaruka nawe tubwira n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara. Mu bafashwe harimo abagabo, abasore ndetse n'abayobozi b'amadini barimo n'umupasteri, abadiakoni, abavugabutumwa bari mu nzira bajya gusenga mu gitondo nk'uko bitangazwa ndetse bikemezwa na Radio Okapi.
abatangabuhamya benshi bavuga ko iki gikorwa kibanze kuri Avenue Murigi ku bwinjiro bw'ikigo cya gisirikare cya Kakatindo muri komine Kasimbi hagati ya saa 8 na saa 12 za mu gitondo. Uyu mukwabu ukaba ukurikira indi maze gukorwa usobanura ko ugamije kurwanya ibyaha bikomeje kugenda bigaragara muri iki gisagara. Bikaba rero kuri ubu bivugwa ko iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane byinshi kuri aba batowe muri yombi ivyo bakekwaho. Mutama wakomeza ko tujyana mu bice bya Mwengo ukatubwira ibiri kuberayo, noneho tugahita tuza tureba bavugwa mu bubanyi n'amakungu tukagaruka ku bivugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Kongo rero mu misozi y'Imwenga nta kindi kintu kivuga naho ni deployment zidasanzwe n'abasirikare b'intarumika bakomeje kuzanwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Yego. Ndetse kandi no ku ruhande rw'amafaranga mu bice bisa naho bihegereye biri kuvugwa ndetse kandi byemezwa yuko abasirikare. Yego. Imisozi y'Imwenga kamani Yego. Mutama ntabwo nkumva neza. Ntabwo ndi kukumva, wenda reka tugerageze twongere tumugarure ku murongo, ariko mu gihe tutaramugarura reka tubabwire ibijyanye n'ibiri kuvugwa mu makuru akomeye yaremereye ajyanye n'u Burundi. Oro bivugwa ko ingabo z'u Burundi FDNB n'ingabo z'u Rwanda zemeje ko umusirikare w'u Rwanda umushoferi Sergeant Emmanuel Sadiki yarenze umupaka ku wa gatatu akinjira mu Burundi ariko ntizihuza ku mpamvu yatumye arenga umupaka. RDF yo iravuga ko Sergeant Sadiki yayobye atabishaka akambuka umupaka wa Gasenyi Nemba mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda. Polisi y'u Burundi ikamuta muri yombi. Ingabo z'u Burundi zo ziravuga ko uwo musirikare wazo ubufungiye kuri station ya polisi ya Kirundo muri komine Busoni mu ntara Butanyerera mu majyaruguru y'u Burundi, ariko FDN bivuga ko Sergeant Sadiki yisobanuye ko yayobye inzira imusubizaho yaravuye mu kabari kari hafi cyane y'ikigo cya gisirikare cya Gako kirimo n'ishuri rya gisirikare. Mu itangazo ryasohotse ingabo z'u Burundi zivuga ko umusirikare yagerageje guhunga ariko biba iby'ubusa ubwo yaramaze kurenga metero 700. Polisi bo ku mupaka bamuta muri yombi ubu akaba afunzwe na polisi ya Kirundo mu gihe amaperereza akomeje. BBC gahuza miryango ntiyashoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibivugwa n'impande zombi. Mu gihe cyashize u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye batangaza amakuru y'abasirikare bo ku mpande zombi bafashwe barenze umupaka, ariko ubu nibwo bwa mbere mu myaka ya vuba aha ishize ibi bibaye hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Mu itangazo ryasohowe na RDF ivuga ko ibabajwe n'ibyabereye ku mupaka ibihugu byombi basangiye ndetse ko izakora ibikorwa bizangombwa mu rwego rwa diplomasi na leta y'u Burundi kugira ngo basubize uwo musirikare mu Rwanda. Umubano w'u Burundi n'u Rwanda wabaye mubi kuva mu mwaka wa 2015 ubwo Gitega yashinjaga Kigali kugira uruhare mu igerageza ryapfuye ryo guhirika ubutegetsi mu Burundi no gucumbikira bamwe mu bari bahuriye muri uwo mugambi. Kirego u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana. Mu kwezi kwa 10 muri 2020 abari muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga b'impande zombi bahuriye ku mupaka wa Nemba Gasenyi umuhate wo kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi wari utangiye ibintu byasubiye irudubi mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere 2024 ubwo Burundi bwongeraga gufunga umupaka wabwo n'u Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri umwaka wa 2025. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko nta gihamya atanga ku Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye, ariko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe atanga ko igihugu cye n'u Burundi byari biri mu nzira yo kureka ubushyamirane no kumvikana. Umubano hagati ya Gitega na Kigali warushijeho kuzamba ubwo Burundi bwoherezaga ingabo zabwo ku butumire bwa leta ya Kinshasa gufatanya n'ingabo za leta FARDC kurwanya inyeshyamba za M23. Abategetsi b'u Rwanda bagaragaje ko batishimiye icyo gikorwa kuko bashinje ingabo za FARDC gufatanya n'umutwe FDLR. Abategetsi bavuga ko uteje inkeke ku mutekano w'u Rwanda. Abategetsi b'u Burundi nabo bagiye bumvikana bashinja u Rwanda
Rwanda gukorana n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega kandi ko nawo uwafatanya n'umutwe wa M23 kurwana kenshi Loni na leta ya Kinshasa bakaba rero baragiye bavuga amakuru atandukanye kuri iyi ngingo. Ivyo rero benshi bagiye bavuga ko bigomba kuzamo ibijyanye no gushyira mu bushishozi kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke muri aka karere kibonerwe umuti. Ngayo nguko Mutama niba twumva watujyana no mu bindi bice byo muri Sud Kivu katubwire mpumeko ihari. Mutama uratwumva? Ndabumva no ibice bya Sud Kivu nta kindi kiri kuhavugwa ndetse kandi nta n'ikindi kiri gukorwa kidasanzwe. Yego. Ntabwo mbona hari humvikana mu gihe itero bidasanzwe bitandukanye. Yego. Tegurwa ku ruhande imisozi y'Iminembwe bw'abanyamakuru kiri kuhavugwa. Yego. Imisozi y'Iminembwe ikihariye kiri kuhavugwa gitandukanye n'ikiri kuvugwa ahandi. Yego. Ni imirwano idasanzwe mu duce twinshi dutandukanye kandi na karite nyinshi zitandukanye, ariko nanone bijyana n'iyo mirwano biri kuvuga yuko ibice byariya muri Minembwe. Yego. Abawazarendo bari gukora resistance igaragaza yuko ngo bari kubohereza bice bazi yuko biri mu mwanzi ari bonyine. Yego. Bagatanga impuruza ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC bababwira yuko igisirikare cya FARDC kigomba gukora impinduka zidasanzwe. Yego. Cyane mu guhereza uburenganzira bwimbitse kandi byeruye uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Ariko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rukavuga yuko impamvu abasirikare ba FARDC b'abawazarendo bari koherezwa muri za misozi yegereye za Tubangwa na Turambo. Yego. Ndetse na Tumungu abira bice byose abawazarendo bivukamo imbaraga rero bazanye muri bino bice akaba ari imbaraga n'ubundi zishingiye ku butasi. Ibi rero bibaye nyuma yuko bivuzwe yuko ku munsi w'ejo ngo intare zatarambwe ngo zafashe bamwe mu bantu baketsweho yuko ari abawazarendo. Yego. Aya makuru FDN bikaza kuyamenya ndetse kandi n'abahagarariye FDN bakaza kuyamenya bakandikirana ku ruhande rwabo. Yego. Ibi rero bikavuga yuko FDN ndetse kandi na FDN badakomeje kumvikana ku mikoranire hagati y'abawazarendo, bikanavuga yuko mu bice FDN bishobora kuzajyamo abawazarendo badashobora kubizamo, kandi bigaragazwa n'uko n'ubundi biriya bice byegereye hariya za Minembwe muri ya misozi igana mu bice byegereye za Marungu ndetse n'ahitwa za Katembo, mu misozi yegereye ahitwa za Makandi ndetse n'ahitwa za Marindi, Makunji, no mu byerekezo bigana muri kuri umuhanda wa Route Nationale 5 Musingiro. Biravuga yuko abasirikare bari kuhazanwa abenshi cyane ari abarundi. Abawazarendo bagasa n'aho bagirwa ibitambo by'abasirikare ku mirongo imbere ku rugamba, bikanavuga yuko ariyo mpamvu bakomeje gukora resistance ku mirongo imbere ku rugamba. Rero ubona yuko biri buze gukemura ikibazo, bikanavuga yuko FDN iri kwibonamo mu ishusho yuko bamwe mu basirikare b'abawazarendo bashobora kuba bagambana ku mirongo imbere ku rugamba, FDN bikaba yahura n'ibibazo, ariko bavuga yuko bagiye kwikemura mu gihe gitoya. Haba wenda hari ikindi kidasanzwe cyaba cyatangiye gukorwa cya reaction avec force. Cyakozwe rero iriya misozi ya Makunji hari agace abawazarendo basa naho bashyizwe mu gisare bakaba bari guhabwa inama n'abasirikare b'abarundi. Yego. Ni umusare uri hariya Makunji mu gace kitwa Butokoto. Yego. Aka gace rero kitwa Butokoto kari hagati ya Makunji ndetse na Marindi hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Urusare rero ruhari rushobora kuba rwakwakira nibuza nk'abantu barenga nibuza 6,000 cyangwa 7,000, bikavuga ko hari abazarendo barenga 2,000. Yego. Azi iminsi bahabwa amahugurwa n'igisirikare cya FDN mu buryo bw'imikoranire, babereka yuko icyo bari kurwanira ari kimwe kandi n'icyo bashaka ari kimwe, nubwo bigera ku mirongo imbere ku rugamba igisirikare cya FDN kigashinja abawazarendo kugaragaza ingufu nke ndetse kandi no kurwana mu buryo butari ubwa kinyamwuga.
nibyo reka dukomeze tugira ubero uri ukutubwira n'ubundi y'umutekano turabwira ko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Congo ryongereye ingabo n'imitwe myinshi mu teritwari ya Rubero iherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kwezi kwa kabiri 2025 nibwo M23 yafashe agace kahitwa Kicombiro gaherereye muri Rubero ikaba rero yarafashe aka gace nyuma y'imirwano ikomeye yabanganishije n'ingabo za leta n'intwaro rusange ya Congo nyuma y'amezi arenga 8 ibyo bibaye mu gitondo cyo ku wa kane ku igenekerezo rya 24 kwezi kw'icyenda 2025 ibitangazamakuru bitandukanye byanditse ko M23 yongereye ingabo n'intwaro muri aka gace kugira ngo ibashe kugenzura neza utundi duce tugize teritwari turimo ahitwa Kipese, ahitwa Katonde, ahitwa Munyandomi, ahitwa Vurera, ahitwa Kirumba. Abaturage batuye muri aka gace bagaragaje impungenge z'uko uyu mutwe ushobora kongera kugira imirwano ikomeye n'igisirikare cya leta bifuza gufata ibisagara bikomeye by'ubucuruzi birimo Butembo, Kanyabayonga ndetse na Rubero Centre. Ntabwo ro ari muri Rubero gusa M23 yongeye ingabo ahubwo no mu duce twahitwa Rusamamba, ahitwa Bukumbirwa yongereye imbaraga mu buryo budasanzwe. Ibi rero bikaba byerekana ko iri huriro riteganya kugenzura ibindi bice byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. AFC ikomeje kongera ubushobozi n'imbaraga mu bikorwa byayo aho mu minsi ishize uyu mutwe wungutse abarwanyi bashya 7,237 bari bamaze amezi 6 batozwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aho barimo abahuze ari abasirikare ba leta nabo mu mitwe igize ihuriro rya Wazalendo biyunze kuri uyu mutwe wa M23 nyuma y'ifatwa ry'igisagara cya Uvira. Mutama rero hito tujyana ni Warikare naho tubwira ibindi biri kugenda vyibonekeza bijyanye n'imyiteguro ihambaye. Nuko rero kiri kugaragara Warikare yego ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kange nibanda ku ruhande rw'igisirikare cy'urundi kuko ku murongo ku rugamba nicyo kiri kugaragaza ingufu yego ndetse kandi n'ibigiye kureba mu bushishozi bwimbitse kandi bweriye ku biri gutangazwa n'ibiri gutegurwa FARDC yego nubwo hari ishusho fatizo y'igisirikare cya FARDC ariko bisa naho urugamba mu bice byinshi bitandukanye ruyobowe n'igisirikare cy'u Burundi yego impamvu rero iriya misozi ya za Rukisa yego ya za Karushi imisozi yariya hafi neza zigaragaza Ishunga na Bunesa yego n'iriya misozi iri hejuru aho bivuga yuko iki gisirikare cyamaze gushyitsa intwaro nyinshi ndetse gifatanyije n'abatansi b'Ababiligi n'abatansi b'Abanyamerika yego bivugwa yuko iriya misozi itandukanye ya za Mirama na za Miya na za Karinga n'ahitwa hafi ya za Kashiki yego itagiye Kisuka aho bikavugwa ndetse kandi mu mafoto ari kugaragara n'amavidewo yego igisirikare cy'Uburundi kiri kugaragaza ingufu zidasanzwe kandi kubona yuko mu gihe gitoya zishobora gutanga umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukurikije uburyo ibintu bihagaze kandi bikomeje kugenda umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda cyane cyane mu bice bya hano muri Warikare aho igisirikare cy'Uburundi gikomeje kongera ingufu ariko nanone tibagiye yuko iriya misozi iri hafi y'ibyerekezo bya Oso ubwo birumvikana yuko ari za Burindu ndetse n'imisozi ya za Nyenzira yego n'iriya misozi ya Busengete yego iriya misozi yose ikomeje kuzanwamo abasirikari b'umutwe neza Frambi biragaragara yuko buri ruhande rwiteguye guhangana mu buryo budasanzwe kandi mu masaha imbere dushobora kuza kuvugana mubwira yuko ibintu byazambye hakurikijwe uburyo ki buri ruhande rukomeje kuzana intwaro zemereye kandi ziteguye kurwana mu buryo budasubirwaho. Mutama reka dusoreze ngacu gushimire cyane.
yego murakoze cyane bwana munyamakuru kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane ko dukurikiye bwa mbere, tucyonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.